O Ghana ha baby a wobɛkɔ bia sɛ wokɔyɛ program a enye Kumase no bo modern sɛ wobɛfa flight but who said the whole Ghana na edida social media bia sɛ wonya severe accident ewu afiri wiase na ɛbɛyɛ shock. This strange. I see something strange. Bishop, me who a fun adaka. Na kuma yenu. A fun adaka na me who yenu. Me who is strange. A fun adaka no. Ya biye so. Na me who a nipa me yenu a omoda a fun adaka no. Me who say so for Owusu Bempah. What I fun adaka no. What I fun adaka no. So for Owusu Bempah no say what I fun adaka no. Na ye go ni handcuff. Nenso na wo ye. Me hu sofo bi so a ye fell fire Ogya. Na what I fun adaka no. Na ye go ni handcuff. Na wo mu yi. When the meet me twam. More fire. Asole ma meet me twam. One second video ya, omo anya, omo ho aduma. 2026. Ye wura mu yi. Sa sofo we ni omo ni ana wa. Owo any sex scandal at the money. Abusia be na watche etwe we na general Melchizedek edi prophecy bi beto abontin se wo se Ghana House of Penny bi edafun dakam ya handcuff egu ninsa na abusia we ka epe na Ghana fu bi se prophet Melchizedek ase expose bi na wo pese wo ye abusia wo kan no wo gyae no to hokwa modern komhye ekoma prophet Roger ya wo kire se wo se ka kwenhye bi akoso na Roger afamu ahwe ne nkwa eno ema Roger camp eba be ba hye ne kire se ne komhye na wo hye no emfi nyame ya wo bo na adwene mu ena wo de hye sa enkom ne no echo ende in banter between wono Roger and African from Paul Camp no so ebeba shi Roger na busia ni na enkamfu ano 31st na Melchizedek edit dito ewo expose na odi kan edi bible na wotwe atwam na fei wo bo prophet Owusu Bempah na fei fire Ogya asofo emienu na wo bo mudin se wo mo na ye asofo na wo mo da fundaka mu na handcuff egu wo mo nsa na busia ene wo kire mu e kan asem de fa ho ye bekọ ni akwakwere se ne odi expose no ebe a week ago ansa na 31st eso amanade sa ankomhye no aba monten so ye kono too much GH message say obi me subscribe button so ya no akai say wo the bell no e be kan wo sa no upload ni to mpo no first person ya wo sa be dika Me hu enisuade hu no na atoa so fitin last 3 weeks no ebra prayer team ne asofo no ebo empire no na yabo ho empire na emu me pese e confirm answer you say sofo paako oda ifun adakam na handcuff egu ninsa nanso na onguye sofo no wodin pa no say oda ifun adakam na handcuff egu ninsa nanso na onguye igusu ebo ho mpaya be confirm e dia beto abonten sofo Roger and this wadi hunu bia we must send the message best 3 or 4 days but respond in your empire it be person the to social media e be go fast yes sofo Roger osoro se men kan yema miensa bi enchiro na bo wani eda ho. First one, enye interview bia ne twase woko. Behu se na ya poison eye suru poison ya poison. Enye interview bia na ye befrɛ wo a etwase woko. Wo be koso a to eniema yi because ekwemu nye ye trap me ensan ya set dia to wanim na omuehu die eye 2026 osoro de wo bayiye osoro so atwa ede akyereme osaka me video ya
Opa frame. Opesua wankasa bohom paye anatoto wana montu yi osuro bebem. Wo Ghana ha baby a wo be kopia se okoye program a enye kumase no. Bo model se obefa flight. But who said the whole Ghana na edida social media bia se wonya severe accident ewu afri wiase na ebeye shock wo bibia ye de toso miensa no but who said year 2026 no ujigina stadiums na we evangelism work seriously. Multi platforms, regions to regions. Na sharp bit daho. Oma shase dada, omo etoto. Na baako kura eyiwa be free atiase for asase so untimely death. Jiraye na tu ho na mo because ekwan munye we need the general King Melchizedek oso dan ne media oye hu adwuma papa etwase bam one so a etwase emu etimi etwa. This strange. I see something strange. Bishop, me who a fool adaka. Makumienu. I a fool adaka me who you know. Me who be strange. A fool adaka no. Ya be so. Na me who a nipa me no a omoda a fool adaka me. Me who say so for Owusu Bempah. What I fool adaka me. What I fool adaka me. Suffer Owusu Bempah mu say what I fun adakam na ye go ni handcuff na so na wo ye bi wo suffer bi so a ye fa fire oda na what I fun adakam na ye go ni handcuff na wo mu yi when the meeting came fire asole ma meeting came one second video ya omo anya omo ho aduma 2026 ye wura mu yi sa so far we ni omo ni ana wa owo any sex scandal at the morning. I see death, prison and sex scandal. We are different for me. Me ka say ye ba hon pa ye omo so ya sofo omo deliver omo aho. Hallelujah. Amen. We did the general King Melchizedek. Abusia prophet Melchizedek name come share wo share ye na wasan abesisu dua no eno na yakwa kotie ede aba no aso se edifo emienu wo mbeje enkomhye no atum se wo mbeye ho adwuma se wo monye ho adwuma se ya na wo so ehu ahofo de ebeka no wensu ebi mu ehu wo mo de aba beka ne ebi kyerese enkomhye we na ngasa hye da anye enkomhye biasa ebi so kyerese eye enkomhye na wo hu na waka ne nyina no nyame otimi dade ne nyina di efa nche wo a wo ye difo ntine nyina no Ghana fo adwena kwakwa bebre e wase ho mesresa wo so obeja wo de e wo comment section ho de mame all the social media handles no too much gh all subscriber like na wa share na afofo so enya bi ahwe.